November ni somni le pariat pathian ni ani a INP Mizo channel clear tu te Sipai le vek ule tukin khan Zoram khovel in a chuan em zona thlak te in pum khat naril ru na ya thule hla tha tak min hlui thin tu LK vom chukan chan ta a voin hi ke ni Zoram khovel a cheng te tan chau ni lovin barmarama NLD party tan po chan na na satak alo ni ve bok anni po hian an party central committee ya information lama an hruai tu an secretary mong yo ong sin anti an chan ta ani ole tun tumpo voina Myanmar chanchin langsar zual kan ngai thau le don nia Chin state Thantlang khopui chu nimin tlai lam khana kang le ta a kang ngun ta hle mai nimin tlai kang kha lungtrial veng le bazar veng vel nia hriat ani rala tanga thlir mai lo chu ti thei om to si lo le rala tangin an thira in kang zat hi nimin tlai kha chuan in eng zat chi ange niang ti pon soi thei mai lo Thantlang khopui hi September thatop lam khan in somni vela ka nga chumi hnu chuan mi pui nol pui chu an ral tlan ta feka khopui chunga mi an om to lo hnu October ni somni le pakua khan in zale somruk le palizet terrorist sipai te chuan an hal le a biak in pani akang tel boka tin November thachung ringot hian tumruk lai mai terrorist lam hian in an hal to ani an hal kan zong hi voi kuala yani tapoka tuntuma hian St Nicholas Catholic biak in akang tel ve nia soini bok mani loka TABC biak in kang te Presbyterian biak in le Church on the Rock biak in te an lo hal kan to tenen khan biak in pali lai maya kang ral to ani an lai nat om hle mai Chin state chimlam kan palet khopui chunga voin chonudar khatle dar ni le minute somli inkar khan kan palet CDF tele terrorist sipai te anin kap vele a terrorist sipai pathum an thia midang parukin hliam na takan tuar ni in CDF lam chuan an soi tunlai hian kan palet lama po CDF tele terrorist sipai te anin eple me kani Sakain region dipeyin township ngyong la khua chu nimin November ni somni le pasari khan terrorist sipai te chuan helicopter panga mevin an kap ni in an khomi te chuan an soya chutianga thona panga lai mai manga khua an ka tak chiama wangin an khomi mi pani an boral ti an soi bok midang engzat nge hliam tuar om ti le an in te chu engtiang taka chia nge ni ti po felfai takin an la soi thei mai ri lo terrorist lam hian PDF omna khua ti in akap ta chiam ni om takani hi Sakain region Myong township parima khobula po nimin chonudar khat vela voi khat tlaidar li vela voi khat in dona chuak boka chonudar khat vela anin dona terrorist sipai pathum an thia tlaidar li vela anin dona pasari an thi boka midang panga in hliam an tuar bok PDF lam thi le hliam tuaran omlo nimin pia November ni somni le paruk po khan parima khua om terrorist sipai te chu PDF pol sang in an lo kap to bokani November ni somni le pasari ni zandar somvel khan sakain le mungyo inkar kongpuya terrorist sipai motor pathum chu wetlet PDF tenan lambuna terrorist sipai som pariat an thi ni in PDF lam chuan an soi PDF lam an hi mani Makui region yisa chu township mau khobula inka chanchin kha voina chiang zokin update kan hmuwa mau khobula khan terrorist sipai tele PDF te chu chohnulam khan darkar ni chung velanin kapa terrorist lam mi pasari an thi nia soyani a medang pali in hliam an tuar bok tin nimin November ni somni le pasari jinglama khan mau kholam panakal terrorist motor panga chu PDF tenan lo lambun to boka chuta chuan terrorist lam mi pali an lo thi to bok nimin khan yesa chu PDF te po hian terrorist sipai som pani an da tha ti nani Mandalay region Amarapura township om mit nge police station na police pakhat ong ye cho anti kumsom ni le palimi chu an station police station officer lut le chuak thilom dan engkim PDF te hna Viber mangin a report thin nia pu ni in November ni som pakwa khan an manti
achan chin thre chiang tu te chuan voin khan an soya min nge police station a nimin November ni somni le pasari khan case file sakin Mandalay lama an thon nia soyani hetiang hi kan puan to tak ang khan a thlen zel porin a chan chu sipai te zinga hian mipui lamtang an trevani Sian state marlama MNDAA nam sipai te le terrorist sipai te indona October le November thachunga sipai te silai muhman zat chu nimin pia khan zomen tu nan press conference a thilomzia asoya maktak main MNDAA sipai te ne na anin ka na chuan mundang le tumdang ang lo takin heng thlan hi chung hian silai mun mangna sa hle ti soin report an don rang atanga alandanin silai mu noi ni le singruk chuang RPG bomb sanga le zathum chuang millimeter zale pasari chi rocket te somli chuang an kap chuak ti asoya zomen tu na po amang ang de uvio niang hetiang ma tamral thuam ka chu ani hi engwang chi ange ti chui zu yanga yang ati hialani kan soi thin ang khan sian state marlam mongku ti te phong saing ti vela MNDAA te hi terrorist sipai tenen anin kap na sa a anin do rei ta view mai anin do na hian MNDAA lam chana thazok deuh zel boka sipai council lama tangin an battalion commander te captain te an boral nual to ni an mani MNDAA lamin terrorist sipai ruangan hlom chang thin boka an ral thuam tlan san an lak tumpo voi engemaw zat a to ni nimin khan KNU brigade 5 ramchan chung Phabun district huam chunga mato khobula terrorist sipai kem pathum chu KNLS sipai ten an lata a heng hi kem lian tak phei chun nilova mun khwar lailok na ani hetia kem an lak nu voin thlengin in dona la chuak chun zom zel ni in KNU brigade 5 spokesperson paduman man chuan voin khan soi nimin anin dona khan sipai thi an oma an mani KNLA lama tangin pakhat athi ve bokani sipai terrorist council sualdan hi hairol lovin alang chuak zela chungzinga chuan an kut noyaral kap tu tenge tan ina an khung thu po soi tur oma chu aya sualna na sajok po kan soile don nia AA sipai te le terrorist sipai te hi anin muthiam lo lem lova hanin ka zok chang omma se mundang angani lova AA lam chuan thakalta lama terrorist sipayan man tak te zinga sompanga chu thatakin an chhuah to a an chhuah chan an soidana chuan an man te zinga chakwak lo le hrisel na thalo enkol ngai te chu mani mi hring pui te an ni na a lainat na wangin an chhuah tin an man tak te an tan tir na lama covid lo thleng ve palta sela heng mi hrisel lo te tan hian a hlo zual don mani an ti boka tin chutianga an chhuah chan dang le chu rakhain ram chung le Myanmar ram chung mun ranga AA sipai terrorist council lamin an man tak te po chhuah zalen ni ve se an du wang ti an soi boka AA sipai te chuan captain Yelin Su telin sipai som panga chu November ni som panga khan an chhuah to a Z19 nena an lo hlan to nge ya heng sipai an ral ten an man thataka an chhuah zalen tak te hi sipai council lam chuan manin tan ina an khung le tawek zokani hei hi sipai dan hrim aniem ti kan threlova thataka mani in lama chol tir lailok mai ta ka ruanga hetianga zel bang an le zu tir ta zok hi thilmak tak chuni aswal thak le mai tha enge mozat liam ta khan terrorist sipai indona thita te chu nupui lanei lo ten lucky draw mangin nupui turan pota chuta po chuan akzan hi vel te chuan tlon tlai thadeu le mel thadeu an pot thei ngai reng lo mai ti kan soi to a sipai chunga po corruption kan ti to kha tin ral ramakal mek te nupui an aya reng sang zok ten nuam taka an lo mut pui thu te po soi tur le zel boka amak thei khop mai sipai ral ramakal ta te chu an kal san tak sipai ke ma lo ten an nupui te chu an lo pong sual thina an lo mut pui fo thin ti an mani sipai chung te nge yin an soi chuak le ta sipai te zinga po hian mun khato khom deuh na chu pong sual te pasal te lo hlana lo ui re hrim te in ngai zon na te hi a ve fowa
chu wangin an sipai chunga hian in rem lo na hi aru kena lian thei em ani sipai then khat chu nupa anin then pha ve fowa in khua kher na thazok mumal deuh zo ka kalpui turin anin cha na sa hle thin boka ton tuma le khapoi mo pu chuak ta kan soi tura hian sipai nupa tuak nga te chunga buaina a oma tin June thla tanga October thla thlenga nupa in phatsan na thu buai te po om boka chung zinga tlema zong an tarlan kanan soi chhonga nge 142nd Infantry Battalion an Brigadier General tin ku the chu an headquarter a tho lain a tho pui Deputy Sergeant tan chonga Nupui do bo mai nen anin ngai zonga Facebook le video atanga in bethinin arukin anin mutafo mai ti riat chu ania sipai danin anchung thu rel sakani thuan soya tin Infantry Battalion number zale somni le pakhatna private number 29212 Lieutenant Colonel Tun Ong Cho chu a omna ke ma omve sipai pa ngai zin ku sign anti ral rama akal hlanin anupui suizin tu nen tum ni ngot anlo mudun boka tin Infantry Battalion zali le somthum le pasari na a Sergeant Zani Ong private number 257583 po thilrim ka het heilo ti in zuwa in luya an thian pa ral ramakal Deputy Sergeant tan tai te ina valutin anupui do te ta zin tun nen an mudun nge soyani boka heng te hichu tlema zong anan tarlan mai maya ngaila February thla atang khan maninu puite bula om man lova ral ramat thang ta la hi an tam hle do na sipai chunga hian engzat tak mipat hmeichhiatna man kholok na hi omang mo kan channel clear tu te zinga Burma sipai la omzat hi engzat chi nge moni don tia zo na a oma a khedeu zok le chu thiam de te chu dan kanan soyanga chu dan mayania achi ani lo ti kha rebokila a thange kan thulak na hi tlonga chak chuak thuziak be chan devani komin hi sipai counseling officer training tura nei lo kum alonia sipai bang te po sipai atan luitir mek boka menong line hi army chief ani ti kan threveka ne pe do a chengani Ministry of Defence Army noya hian Regional Military Command Sompali a oma command khatheu hi Major General in a ho thinani Command Sompali te chu Chief Bureau of Special Operations Commander Lieutenant General Parukin BL in Semin an enkol na noya Commander te chu ralan rail pui ta thina Bureau of Special Operation 1 noya hian Central Command and Headquarter Mandalay te Northwestern Command and Headquarter Mongyua Sakine Region te Northern Command and Headquarter Michina Kachin State te an oma Special Operation 2 noya hian Northeastern Command and Headquarter Lasu North Shan State te Eastern Command and Headquarter Tongji South Shan State te Triangle Region Command and Headquarter chu Chaintung East Shan State te Eastern Central Command te an oma tun an ho tu hi Lieutenant General Tan Tun U ani Bureau of Special Operation 3 enkol na nuaya hian Southwestern Command and Headquarter chu Pating Irrawaddy Region te Southern Command Headquarter Tongu Makoi Region te Western Command and Headquarter Arakan State lama te heng te hian oma tuna an ho tu chu Lieutenant General Winbu Shane ni inan soibuka Bureau of Special Operation 4 enkol na nuaya Coastal Command and Headquarter Mei Khopuya Tanin Taru Region te Southeastern Command and Headquarter Molamiang Moon State te anom vele a General Ong Utan Su Uwan a Haubok Bureau of Special Operation 5 nuaya hian Yankong Command omin and Headquarter chu Yankong ani Lieutenant General Ted Pu nan a haumek nia soyani tin Bureau of Special Operation 6 nuaya chuan Nepido Command oma and Headquarters chu Nepido Pinmana ani tuna an ho tu hi kan themai big lo ti chuan Regional Military Commander nuaya hian Battalion so matanga somthum vel hi chu om turangai ania Terrorist Council sipai te hi azat chiang taka hriata ne lova an ho tu te soidan chuan noi thuma tanga noi nga vel ominan soya ma se hei hi a oi om lem lo
army hi civil thu nei tu ten an audit thian lo awangin sipai lal duam na sualina man te hian an sipai omzat aya tam an choi thina ti chuan an thlo chu an lo fang mano ei mia ta thina ni mipui budget chu tu lo takin an luang ral hiu thin ti na ni chu battalion khata hian sipai hi zale somnga tanga zani somnga vel bak an omarin om to lova chorwalin ral ramakala ral do thei sipai hi chu battalion khata zani vel chau om anganin to mai ome te chuan Myanmar pumpuya hian sipai battalion zanga vel om anga ngai ta ila terrorist council sipai silai kinga ral ramakal thei te hi chu nuai khat ore molek ani to mai ome achia hredu tan chuan infantry battalion hi zani le sompali a oma te chuan light infantry hi battalion zathum le pasari a om boka chumi bel khom chu battalion zanga le somni le pakhat ania sangkhat le zakwal le somriat le pariat chhovel kha chuan battalion khata atlem bera zanga vel chuan om thin ngei ni inalanga tuna ero chorwalin zani vel chau om tura nga yang ti chuan ral do thei sipai hi noi khat le sangli le zani vel chawan ni tina ni nam sipai le pdf ten an da that hi thakho chung hian an tam hle to tura ngai pokang hei hi Mizo na zinga pakhat ani poka kan riat vele kanon soile don nia heta kan chu tel lo zinga hian armor operation headquarter panga a oma tank battalion som pakhat velo om boka tin telecommunication lamtana din signal battalion anti mai somthum le pathum velo oma supply and transport battalion somnga le panga hospital and medical battalion somnga le pakua defense equipment factories and ammunition battalion te military mechanical and electrical engineer battalion te building and road construction lam thok chi battalion te anlo omnol maya heng battalion a te hian sipai zale somnga bor vel zel chu om tura ngai bokela ma se heng hi chu raldo tura duan nilovin technical sipai ten nia kan chu tel telovani menong line le a terrorist council ten rohingya nam chunga an che dan rap thlak tak thuwa argentina sarkar ko ta an khin na chu argentina ko chuan a pom sakta a hetianga sarkarina pom ta ke wangin Burmese Rohingya Organization UK BRO UK anti mai chuan mason na step khata an chuan kai thei thu an soya nimin pia November ni somni le parukhan Argentina khopui Buenos Aires court chuan menong line le a hoten Rohingya nam chunga an thil ti tenom tak te chunga malak tan an tum thu an soi BRO UK lam hian sang ni le som pakua November thla khan thu boyan the lut to a kum ni lai ave manani chu ti chuan nimin pia khan court chuan alo pom sakta ni kan riat angin rakhain ram boina sang ni le som pasari kuma khan menong line le asipai te khan Rohingya ho an beina sa hleya mitam tak an tha ba ka nuai riat lai mai ramri lama an ral tlan ta hlomani kha ram chunga omte chunga pong sualte rap thak taka in soisak in tha mi hring te chunga ti atana moi lo tak atam hle maya hei hi tun thlenga terrorist sipai te chet dan alani chhozela chuwangin Rohingya boina kan ti rol hian sipai sual na thu boi ani ve ngal bok Argentina court lam chuan ICC ne na anin biak thu pon soya ICC hian Rohingya thu boya chel ngei turangai ani baka Argentina court po hian Rohingya nam chunga sipai ho thil ti sual zong a thuai ngal vek don nia soi ani boka Argentina hi hetiang taka kalzel chuan Rohingya nam te tana ding masaber ram ani don ani kan riat angin Gambia sarkar po in ICJ aking mek boka tin Rohingya chungchanga ICC lama hian thu boi putlu mek ani bok hetiaram dangminga court dorel na hian eng ang chen nge ngonga nei don tiero soithiama harri le dona menong hlani hi kausela akal du don lo ti chu chianga an thiam lowani tia ko tinan rel nuwa te chu ko thutluk na chuan eng tiang chen nge ngonga nei don kan thlir zel phot don nia ole tuntu matana Myanmar news le thu ko chang kanan ti chwa the chu khati zong kha ani a thlir tu ten atop thlenga min thlir saka men lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me